अहानमदा मरोइबा पाउ लमदम असिगी चाखत खोंथांगी दमक लेंगाक की लेरिबा डिपार्टमेंट सिंग चुंगसिनबा मथौ ताइ हाइना महुत मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखरे लेंगांग अक्टोबर 10 फाउबगी मनुंगदा यू सुंगबा अमदी योनबा याबगी मतंगदा जब चाबा फिरेप अमा खंगहलक्त्रबदी अक्टोबर 10 माथोइदगी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना नुपी समाजना लाउथोखरे लेंगांग लोकताक की फिबम मांगथरगलिबा सिकनगदबनी लोकताक प्रोजेक्ट न सोखलबा लौमी सिंगदा कॉम्पेंसेशन पियु इथाई दाम लौथोकदबनी हाइना मणिपुर लौमी लुककी माइकैदगी फोंदोरकली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेबाक असदा साजबा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्राचान इंडियन एयर फोर्स न सिजिननबा खुदसिनखरे हौखिबा पुंग कुनमरीदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग अहुमगा तरामाथोय थेंगनखरे मियोय कुनिपाना लेखिद्रे मैं खुरुमजरी पोनी टीवी मणिपुरी पाम इनिंग ताबिरिबसिंगबु मोनिका सनासामना ताराम नोकचरी खुनाय असिगी मियामना इसा इसागी थौदांग खंगजिबा मखै आर्किटेक्चर सिंगना फना फजबा वफम सेमगत सागलबसु थोइना कानाफम लेरोय लमदम असिगी चौखट खोंथांगी दमक लेंगा की लेरिबा डिपार्टमेंट सिंग सुंगसिनबा मथौ ताइ हाइना महुत अमदी RDNPR मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखरे वफम असी पैलेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर पांगथोखिबा वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे लिसिंगानी कुनिथोगी थौरम सरकारदुना फोंदोखिबनी मणिपुर आर्किटेक्ट्स फोरम न सिंदना पांगथोखिबा थौरम अदुदा कक्चिंग AC की MLA मयांग लंबम रामेश्वर लेंगा की फाइनेंस DP ACR की जॉइंट सेक्रेटरी अमदी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की डायरेक्टर अन्ना अरंबम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया की लीगल एंड एक्ट एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दीपक कुमार मणिपुर आर्किटेक्ट्स फोरम के प्रेसिडेंट अरामबम जयचंद्र शर्मा याउना तोंगान तोंगानबा मरु ओइबा मियोइसिंगसु सरकारखि थौरम की सरुक अमा ओइना आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस की मैनुअल लॉन्च तौदुना प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल एंड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्चरल फर्म हाइबा वाफमदा युमफम ओइबा टेक्निकल सेशन की खना नैनबसु पांगथोखि लोइनना आर्किटेक्चर एंड गित कुमार अमदी आर्किटेक्चर अरामबम जयचंद्र शर्मा बु थौरम की सरुक अमा ओइना इकाई खुमनखि मखाताना मिनिस्टर फोंदोखिबदा लमदम असिगी लेरिबा लंबी थोंग याउना तोंगान तोंगानबा चौखट खोंथांग पुरकपा हाइबसी डिपार्टमेंट अमा अनि खक्तना लेपा यारोय लेंगा की लेरिबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगसुंगसिनदुना थबक पांगथोकपा मथौ ताइ आर्किटेक्चर सिंगना फना फजबा मफम सेंगो सागलबसु लेरिबा मियाम असिना इसा इसागी थौदांग मतिक चना खंगजबदी थोइना कानाफम लेते खुनाई अमदी लमदम अमा चौखट खोंथांग पुरकपदा अखोय खुदिंग मंगना लोफम थोकपा थौदांग लोबा मथौ ताइ हाइबा वाफम सिंग थमखि गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन दी दरकार लाग माले मेन रोड से थुमाकांदा पीडब्ल्यू ने लंबी थुंगले बट इसिंग दो सेन की नबा पोती किसु थेदो खनदे लंबी थुंगलाकांदा थंगनबा युमदो थुमदोरी ड्रेनेज से कनाना पाइगे मो हाइरकांदा मउना पाइब्रा महुत्ता मु हंगी तावसी मउना पाइरमद्रे then water resource the pipeline na hangira water resource pairandre so somewhere something is wrong in our concept and si punna onthong bi dabam changi ni samna phajabayum pajaba lekai pajaba society haisi architects ngi ajoba daida mani khanjaraga su aikoi punna kyan tamina dagadi dum mungole hai tare taw लेंगाकना लाक्लिबा अक्टोबर 10 फाउबगी मनुंगदा यू सुंगबा अमदी योनबा याबगी मतंगदा लौखिबा वारेप हंदोकनी नत्रगा हंदोगलोय हाइबा चप चाबा फिरेप अमा मियामदा खंगहलक्त्रबदी मथंगी नुमित अक्टोबर 10 माथोइदगी हौदुना मणिपुरदा लेरिबा मैरा पाइपी इमा लुपसिंग पुनसिंदुना हेना कनबा मखल मखा कयागी खोंजंग संगसिलगनी हाइना नुपी समाजना लाउथोखरे वफम असिंग नुपी समाज अमदी मयांग लंजिंग संगत सागतपा नुपी लुप अनिना पुन्ना खुसनदुना मयांग लंजिंग कम्युनिटी हॉलदा पांगथोखिबा वाकप मिफम अमदा नुपी समाज की एडवाइजर के इंदुना फोंदोखिबनी महांगना मखा तारदुना मियाम की अनिंगबा अपांबा खंगदना लेंगांग यू योनबा याहालगनी हाइना वारेप अमा खंगहौदना लौखिबा खंथबा वाटपा मानबा फिरेपनी हाइना इमा सिंगना लवी चही कया लिसांग सिना मयाय काबा चिंजाक की मायोक्ता इमा कयाना अहिंग कया तुमदना मैरा संगदक खुत्ता मैरा पाइदना चंगसिलखिबा खोंजंग कया अदु मिकुप अमदा लेंगाक असना अरेमदा ताहलकपा हाइबसी यामना लाइबक थीबनी नुपी समाज न लुचिंगदुना मणिपुर की मफम कयादा वारेप अदुगी मायोक्ता चंगसिलखिबा खोंजंग लेंगाक न खंगना खंगसिनदना लेथोकले
lenga khaibasi miyamgi kholau tabi gani khanduna democratic oiba khongjang sangsinna lakpani adubu masida tarak trabadi hena kanba khongjang sangsinba natana atopa lambi leite matam sangna waduna laklaba ima kayagi apambagi mayokta lengangna lawrakliba warep asi mama oibisna kaidawnungda yaba ngamloi You legalize the Baziani, the Maka, and the Convention Salary. I thought now the convention is democracy with the Manipuri Mapam, could you make that Tuna? Now it's a town, Horadami, or you to the Banana Tanka, Havadi Manuda, restaurant for the Bama, emergency, the command below. I don't know whether be. Manipuri, the lady Manipuri, Maya Padi, Lam Puntella, Akanda, Kujana Matamselakani, Masiri, Simba, China Simba, and the China Simba Makaki, Kujana Selakani, Haba, Harkazi, like the Tamderi, Avena, I say Manipur, the lady Ba, Maya Padi, Ajinka Kudinda, Lady Ba, Punamanga, here was a Tapmanana, Omi Narada, if it's Sujana, Akanda Kujana, Tamsena, the same Sabak, Lejare. Nong pok lengak apunba nupi lup amadi kurai konsam lekai apunba kunai kanbat nupi lup na sinduna kurai konsam lekai community hall da lengang na yu sungba amadi yu yonba yabagi ayaba piki ba hado u haina wakat mifam phongkrei wakat mifam adu da sargya kibi kurai konsam apunba kunai kanbat nupi lup ki secretary Laistram Thambasna na phongdok kibada lengang na laukiba yu sungba amadi yu yonba yabagi ayaba piki ba adu nupi kunai amadi maru oina maira paibi singna yaba ngamloi Liquor Prohibition Act laina yu na kunai asida aduki matik manghaliba asida athing ba asi laktokiduna yu sungba amadi yonbada ayaba pirabadi kunai asda amukka hena soglakani yu na maram oiraga nganna mapuroiba kaina khraba lukhrabi kaya amadi maham tasilaklaba naha kaya asi yenglaga sana yengba mideng amagi makhada yu sungba amadi yonba asi thinghodaba yade haiduna khongjang asi sangsinbani Makata na lenga ki warep handok chuba fawba le paletana makhal makha kayagi khongjang sangsin dabasu mang thaduna saryaga ni hainam mahak na makata ki Manipur की ऑलरेडी सरकार ने प्रोविजन एक्ट लखो अगा यू लीगलाइज तो बाय वफम सिगा अकोय मैरा पाबी अमदी नुपी लुप संसान खुदी मंगला मसी वफम सि याबं ममोय एक कसी को हंदोपी हाइबो वफम से अकोय थमजेके अदि यू न मंगली ब खुनाय सिगी मोमनो की सक्सेल लेबे सिगी मथक लीगलाइज तो मतुंगा अमुक हेन चुलपन हाइबो वफम सि थमजेके अदुगा निसान मंगलबा लुखाबी याममा मपुरोय लेत्रबा अदि मपा मचा मफम रंग होतबा खाताना चथरकदब लिसांग सिने छाना उब मियेंग अमगी मतुंग हिने चंगसिन बखोंगचंगनी एकोइना इसा सिंगसि पन्ननबगी दमकता ममांग चतगी हावदक्तुना लागबे इमा सिंगने चलमबली सकसिबो मणिपुर सरकारसिना तौगे मताकुमना ताना बिरमदना खुदक्ता लेपसलको वफमसे मियांगी वाकत उफम मसिदसु ताबियु एकोइगी जुवा ताबो मतुंगा डिस्कशन मतोब मतुंगा अयाबसि लौगिदबनी हाइबो Lengang na loktak ki fibam mangtharagliba asi kangadabani loktak project na sokhalaba lomi singda compensation piu ithai dam lokthokadabani haina Manipur lomi lupki maikai dagi phongdorakle ingumja lising ani kunmathoi gi October 3 da Uttar Pradesh ki Lakhimpur Kheri da khongjang sangsin ba lomi hat ki ba thodok pu ningsingduna Manipur da su Manipur lomi lupna Black Day observation pangthokre Maduda Manipur lomi lupki president and Singhajin hai Manipur da su paliba BJP lengak asina lomi singi awaba khangsinadana leithokle loktak ki phibam kaitharakliba kaya asi yengsindana leiri dam kaya sarabasu ningthina mathau tawdabana lomi singda awaba piba haibadu oire maram aduna Manipur da mathau tawdana leiriba dam asi ningthina yengsingadabani haike mahangna makhata na hai Lakhimpur da thokiba thodok aduda chainaba Asis Mishra charak pidana leiriba asi yaningde Farm logi matang da leikidaba asok apan nang kibasangi compensation barat lengang na piyu hairabasu pidana leiri khongjang adu da tongal pa state singda lomi lising marifugi mathakta police na pan kiba FIR sing hando o hainai yana khrabasu handokta na lomi singsu ngahak leitana otuna leiri asigumba BJP gi thong asi condemn tawi haiki thorom adu da CPIM Manipur state ki secretary Khetramim Santa CPI Manipur state ki hanagi secretary L Sotin Kumar CPI Manipur State ki Secretary L Thorensu Sarkyaki. India के होम मिनिस्टर की कोरिबा अजु मिश्रा से प्रमाण ताली बताबी जी दबे मा फम थादो मफम नको अदुगो लोने लोयना मागी मसाने पा असिस मिश्रा से
आईन की मतुंगिना मतिक चाब दंडी पियु हाइबनेबा तसेंगना बीजेपी की गवर्नमेंट से कोई मणिपुर सु अदुगा इंडिया दसु लेसे लोंगी की दमुता स्वार्थ द थबक तोतबा असाइ पंजे कोऑपरेट मल्टीनेशनल कोऑपरेटिंग एक तोबा मसिगी खुदम अदानी कोतम अदानी अदुगुंबा मल्टीनेशनल कोऑपरेशन जाव पाइबो मयाम दिंदुना अहोंबो ममंदा लोरेरगा मोई दुदैदा प्रोसेस तोरकांदा हुजी असा तोबी ममन हेंका निंगो मोंग हेंका मोइन लेनिंगो मोंग लेपगा सरकार मानरगा सिनेबा थातोकी मनुंगा मोई कमिटी म सेमनी कमिटी दुगी मतुंगिना मदुगा फरमा ngisiga yana कमिटी नुने लेपकदु मोई थाबक इंप्लीमेंट तौंगीना हाइदु खुजी फोक्तो Indo Myanmar border town Moreda nong leptuna churakpana iram nala leirabasu sizinaba yadaba makhalgi oibana Turelda ising imai hengalapatigi patharaktuna leirak khulak changlaktuna ichaw thokhanbadi mahosana thokhanbani haidrabasu miyamna khangnaraba wafamni adubu miyamna border town ni haina khangnariba mafam Moreda di adugi ona tainabada kumgi nong lakpada sorokna kuthabana maram oiraka iram nala su ningthijana sembiba matamda semhaudabadagi More police station dagi Indo Myanmar friendship gate number 2 fawba leiriba IVR road asigi sorok mathakta turel oina chenkhrei border town ni hariba mafam asida foreign delegates minister MLA amasung government official kyanas official visit hek lakpada hauzik turel oina cheniba mafam asi soidana adumak changribani yamna maru oiba lambi amasu oiribani maram aduna leibaki mari leinaba department na sangai festival lakjingaida town ama oibagi machak sing proper drainage ring road IVR matamga chunana semgat pinaba moregi miyamna CM Biren gi pungning chingsilakle Manipur State Council Communist Party of India ki matam sangna State Security National Leader MLA Oiramba Jananeta Hijam Irabot kan naknal na hoba Moirang Tem Ibohal ngasi top khonang khongda leba masagi mayumda lekhidrei mahangna lekhidabada party asigi state office Irabot babanda chingkhatleba firal asi tangkhai chingthakhi masiga mari leinana formal condolence meeting ama lakliba October gi tang manga da Irabot babanda pangthoklagani hari amadi lekhidaba asigi imung manungi awabada sarkyajari haina su phongdokhi Hauzik pawgi martana break amalamina si. Aiko, asuk tiang abji pok kai chalu no. Tacho, langbal bethel chalu bani. Mitom mian jajing na koi wa pang masiba juar mela do ngani na. अदुगुम मेला दु नती ताचो सिदे येलोमी एखोइना छिनजबा इरमदम सिगी सेबिलोन दसु याम कानागदबा अदुगुम लंगमन कैथिने ताचो काइदे मोइगी मैगदो लंगट्रक लंगथालगा लंबिगदो लोरे ताचो खुफजमने ताचो लंगम कैथिदा लेहोबा एखोइगी स्टॉल सिंगदो ताचो अदुदो लेहोबा पोचे योमदुदि काइदे स्वाइ मार्केट उगे पंगदबा गातनीदा तया आइनि या ngawjari ngasai foreign country singi stall singda adune haba adudagi ngasai na lepo yumne Yare sang. Tacho, asuk thenga pho kai chalu no tacho Langban ke thin chalu. Pithribi ki tongan tongan ba country manga haibadi Thailand, Bangladesh, Afghanistan amadi Nepal ena na India gi tongan tongan ba state kun gi stall sing handaki langbal ke chal sida saruk ya numidang ni matam da fazara ba mai gi komai loina na tongan tongan ba entertainment program sing musical concert fashion show meet the star na sing ba thoram sing langbal ke chal lengbirak tuna mahau logi ho Breaking madung da mayam bangun taram nokchari makhata ba pausang pichari None Battalion ki Assam Rifles na 22 Sector Assam Rifles ki makhada Inspector General Assam Rifle Isna Sinduna Ayurveda workshop kamari lenana awareness lecture cum demonstration ama hardin hargar Ayurved haiba hiramda dan teras ki numina lakpada taret suba Ayurved degi thoram palan ki saruk ama oina ngasi None district ki Makhwam Part 3 Bilesta pangthokhrei ngasi gi workshop adu India gi ariba layang makhal ana oiriba amadi ngasi fawba masigi layang magi mawng asi mai pangna chathariba adugumlaba Ayurveda gi matangda kana ba pauta kaya galona ngasi gi thoram adu haudoke None Battalion ki troops amana khunja singbo Ayurvedic medicine gi matangda khanghalladuna side effect amata leite haina su phongdoke ngasi gi workshop adu da khunja ningfur romna sarukya ke Unlawful Activities Prevention Act UAPA gi makhada Delhi Police na government na thingjin khraba Popular Front of India PFI gi maming da leiba property singi mathakta action lokhatuna case ama Sahin Bagh Police Station da register tawkhrei
Office adudi Jet Apartment, Jamia Nagar da leba Abu Fajol Enclave ki Hilal House amadi Terry Manjil Jamiani. Hariba office asi UAPA gi section 8 ki makhada sil tawkre hari. FIR report amagi matung ina hariba office ahum asi PFI gi aron ba thabak thoram sing tawbada sizina bani hari. Ningsing bayai September ki tang kuntareta PFI asi central government na ayen ain gi wak mada thabak thoram bagi chahi mangagi athing ba thamki bani. Defense Minister Rajnath Singh na lebak asida sajaba light combat helicopter prachan mari ngasidagi Indian Air Force na sizina naba kutsina kray. Jodhpur Air Force Station da pangtokiba kutsina bagi thoramda Chief of Air Staff Air Chief Marshal VR Chowdhury amadi maru oiba military official singsu sarukyaki. LCH asi Kargil land matungdagi maru oina chingi awang pamafamda land soknabada sizinaba Hindustan Aeronautics Limited HAL saba hokibani. Engine ani panba ton 5.8 lumba 20 mm gi nongmai yauriba helicopter asida rocket system air to air missile amadi atay kulay singsu sizinari. Uttar Pradesh ki Badohida Navaratri kumay gi tare ni chanba numit ki lai khurumbada mai horak padagi angang ahum yaw na miyoy mga lai kidre loinana miyoy humfutarung na asok apan nanglay. Thodok asi ngarang numidang pung mapalom taba aduwaida miyoy chamaga yang khairom na sarukyaduna lai khurum lingayda halogen bulb chaglak padagi thokibani. Thodok asi ga mari lainana district magistrate Gaurang Rathina halogen bulb chakpadagi tongan ba mafam singda amuktang da electric wire sing mai horaktuna lai khurum bagi khan baten adu chaglak pani haina phongdoke. Mahawna makataraduna thodok aduda chahi nifu mangarom surabi nupi amaga chahi tara khaktangariba nupa macha amaga ngarang laikhidre aduga angang aniga nupi amaga nangasi ayuk laikan nabangamdana hospital da laikhidabani haina phongdoke. Thodok asigi matangda FIR ama Orai police station da file tawkre loinana UP ge Chief Minister Yogi Adityanath na laikhidraba imung manunggi awabada sarkaraduna laibak thiba thodok asida asok apan nangduna laikat nariba miyoy singbu ningthina layeng naba district administration ge official singda khangan ke. Union Health Ministry gi data gi matung ina India da hokiba pung kunmari asida nauna COVID-19 positive oiba miyoy lising ahum ga tara mathoi thengna khrei. Miyoy lising mari ga chahum supna amana laina asagi phagat ki amadi miyoy kunnipan na laikhidrei. Masi tharaga hojik fawada lajit asina maram oiraga laikhidaba migi masing puna lakh manga lising kunnipan chatret supna ama oikhibaga loinana hojik India da COVID na naduna laiba migi masing na lising kuntra taruk ka chama kun taruk oire. Positivity rate na chada ani dasmik ani ahum oiki amasung phagat pagi chang na chada marfutara ni pan dasmik taret ahum oiki. Health Ministry gi matung ina hojik fawada laina asaki ngak thokna ba laibak asigi oina crore chanik tarani pan hena COVID vaccine kap thokre hari. Lajit asna laikhidraba miyoy kunnipan asi Kerala dagi miyoy kunnithoi amasung Assam, Gujarat, Maharashtra, Manipur, Odisha amadi West Bengal dagi miyoy amamam ni hari. Loisilakpada maroiba pao ang makana pijari. Lamdam asigi chakhat khongthang gi damak lenga kileriba department sing sungsinaba mathautai haina mahut minister Yumnam Khemchana phongdokre. Lengang na October tara fawagi manungda yu sungba amadi yuan ba yabagi matangda chapchaba firek ama khanghalaktrabadi October tara mathoidagi akan ba khongjang sangsilagani haina nupi samas na lakthokre. Lengang na Loktak ki fibam mangtharakli ba asi kangadabani Loktak project na sokhalaba longmi singda compensation PU ithai dam lokthokadabani haina Manipur longmi lukki maikadigi phongdorakli. Defense Minister Rajnath Singh na laibag asida sajaba light combat helicopter prachan Indian Air Force na sizinana bakutsina kray. Amadi haukiba pung kunmarida nong na COVID-19 positive oiba miyoy lising ahum ga taramathoi thengna kray miyoy kunganipan na laikhidrei. Hoziki oina di PONYTV na sandokcha pa Manipuri pa matang asal sinjare mayam pa kana khurum jare.